Wengane zakwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ukungena kule channel qinisekisa ugcine usubscribe uthola zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel. Iy'thombe zalusisizi-ke zatrenda-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana-ke kukhulunywa ngaye wengane zawethiwa kusisi lo osuthe-ke ejabule emotweni kushone kuye ubaba wengane yakhe. Kubikwa ukuthi laba-ke babelobolene-ke usisi wabanjwa-ke neshende ehhotela-ke wengane zawethiwa-ke indoda yakhe ibisiyilanda izinkomo kanjalo-ke mephuca nemoto yayikade imthengele yona maqede yamkhomba-ke isango wasala-ke engenalutho. Kuthiwa-ke wazama-ke usisi ukuncenga indoda kepha-ke yanqaba-ke indoda ukuthi belungisize. Kuthiwa-ke indoda ibisinomunye umuntu eyokuthi-ke bengayondla ingane kuthiwa-ke ingamampunge wengane zawo. Kanti abantu abaningi baphawulile ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana babeka-ke imibono yabo ehlukahlukana. Mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho, bangiyazi ukuthi ngenzeka nawe bese uzibonele lezi y'thombe zitrenda lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Mina igama ngumsizi aka inkosi yo-admin. Okwakho ugcine usubscribe uthola zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel.